Ma Kenya Kwanza korowuok tumo suo kodogai marazimio la umoja wan Kenya Lansha la Molodinga kagise ewi bedo kod paro maluongo rombe mag siasa mar keto ten William Ruto e orindi maliet. Negilosero momore county makaka mega kaka Walter Nyambaga leronwa. Kagilose kinde arambe mane obage kanisa mar Katholik kar chung od bura ma Lave gweng ma Luanda. Kweth jo od bura ma Kenya Kwanza ne omaka men kodogai marazimio la umoja wan Kenya Lansha Raila Odinga. Kagise kumbedo para manyime bago rombe kod jo piny gi lek mar keto tich bedo matek ne serikal. Simuachane na hii maneno ya maandamano sasa. Juzi akaitana maandamano siku ya Jamhuri Day. Simulisikia? Nyinyi mliona kama ilifanyika? Hiyo Saturday akasema anakibia Amerika. Ati ameitwa na Joe Biden na akahairisha hiyo maandamano. Mimi nataka atoe picha moja. Wewe tafadhali fanya kazi ambayo ni muhimu ya kuangalia kwenye serikali inakosea. Kweth mar Kenya Kwanza ka hotel kodja od bura maki Harundindi Nyoro. Malulu Ijendi Mama Lava kodja ting ndai mar jatend piny Kenya William Ruto Faruk Kibet e kind mamoko. Gikoni gibiro beda kicha mar tieko mbi mag Azimio. Maneno ni romo mag jo piny ma Azimio chano bago ko biro bedo kod ndhadho. Nyinyi watu ya Kabarasi mnataka maandamano ama mnataka kujenga Kabarasi? We want to say Kenya ijengwe. Mawe haiwezi kujengwa kwa kutupa. Mawe inajengwa kwa foundation. Wa leader of opposition akiwa proposed kwamba sasa tunataka tuwe na ofisi maalum ya kuangalia uendeshaji wa serikali ile inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto, ili afanye oversight ya kuangalia Mheshimiwa William Ruto anafanya kazi namna gani. Hiyo inasaidia wa Kenya ama inasaidia Mheshimiwa William Ruto? Judito Gooti okod thuolo no mar sundo jodak ma wuok imbo mar Kenya mondo ser agenda mag piny owacho mar William Ruto kaka yor yaro dongruok mopogore gi bede koyo. Huko hakuna kitu tumekuwa tukipata kwa hiyo miaka yote. Lakini for the first time in Malava, William Samoei Ruto ametuangalia na kuna maneno ametufanyia. Kwa wakati huu amechukua msichana wetu Beatrice Inyangala kuwa PS. Mheshimiwa Ruto amesema mimi nikae kwa jikoni nipige ugali ya elimu. Hao wataalamu wetu, hao maprofesa wenye wako hapa atainua waje watusaidie kufanya kazi. Gisingo medogolo sir mag gedo mag ute mag lamo kaka nyayo kwe kod achiel mar oganda. Walter Nyambaga, Ramogi TV.